So finally, pasok ko sa Goria Mela. So hello everyone, good evening and welcome back again to the channel. Okay, tini kaseng sama kana norok tai thumbnail by title logi sama kana ten jeng bor thanai. Tini ke jeng Goria Mela thangna yo coaching wa awatam ni ke yang ta ke se jaga kilawang ke thangmalia. Jeng bike by thanai mni no. Okay, bike go ke kisa mane horong ke kesang nai akon nai hang ni gari reserve nai thangla naka pura family rawai. Okay, norok nai teng licin blong no pai asa direct gari ka rumah la shon. Kita ke se introduce tongko sorry. Ungko logo bye mera bye. Kalau buka yang ani iko ani pini besla. Okay, thang lagi na do gari o direct thang malah sini. 2 hours later. Yang bakar parkir. Dia di mat lang bro. Sido lebih rengkang. So finally, pasok ko sa Goria Mela. Borok bang man nasig. Tangkan bang wa. Engya. Tagi siya ganat hangnya lebih. Tamno nango ab sara rong sini tek serenya lagi na pari sing najik kapan daya kar kabo so yang ke stage ojaga o mela ra kon rong nai do okay I means o jaga dance ra kon rok nai hingke yang di hingke mela solu yang iko pura mo hingke direct nor bita isa start ngi mala shane mela rok start ngi akon i pai changap le pa camera clear ngi an camera kami om tisin halai light jadi gitu